Kitabu cha Maira mriango wa gana mwenga mirongo mine na fungahe mstari wa kwanza hadi wa 20. Mlikeni Bwana ujeri wenye ni vidzo kumwimbira sifa Mlungu wehu, vinafaha na vinavirya kumlika. Bwana ndiye ajengaye Jerusalemu, anaku nzumanya Israeli mario karla maharulwa mateka, anahoza ario mario bandika moyo na kugafunga maranga gao, anamanya isabu ya nyenyezi na kupa madzina kila nyenyezi. Bwana wehu ni mbomu na ana nguvu nyinji, ufahamu wa kwakwe kauna muhaka. Bwana anagwira mkono apore ela anagbagatsi athiriri. Mwimbireni Bwana maira gamuvera, mpigireni kinubi Mlungu wehu. Iye anafinikira mlunguni na maingu na kuipatsi vula na kumeza nyasi kaiza virima. Anapa nyama chakurya chao na kurisamaki ndaga makunguru gariraho. Iye kafurahishwa ni nguvu za farasi, hedu kufurahishwa ni ushujaa wa majeshi. Bwana anafaizwa ni atuma mwago hao, maikao tamaa yao kaizambazi za kwakwe. Mlike Bwana hewe Jerusalemu, mlike Mlungu wa kwako hewe Sayuni, mana iye ni kujangiza nguvu vigbarya ja mriangoyo. Anahasa atu makalao ndani ya kwako, anareha dhethi kaiza lalo ra kwako, anakukusha na ngano safi kamare. Iye anahuma malagizo ge duniani, neno ra kwakwe rina yera, anatandaza theluji here pamba, anatamusa manina here ivu, anareha vula ya mawe here kokoto, kakunadi maye kuvumirira peho ya kwakwe izizimayo vyomu, analagiza najo vinamumunyika, ni kuvumisha lupe holwe na madziga katuza, ni kumanyisa nenore kwa kijazi cha Jakobu na malagizo ge na sheria ze kwa Israeli. Gaga kagahenderere taifa ringine rorosi, au kamamanya sheria ze. Mlikeni Bwana.